No te rā nei, kawea ai ngā take e hāngai ana ki te rerekētanga o te utu a te tāne ki tō te utu a te wahine ki Pāremata. Nā whai anō mahuta ake ngā nawe e pēhia kino tiana te hunga wahine Māori, arā e ngā take utu ki te pai. Hei tā ngā rangahaua e ruera rerekura, kua mana te whakatau i te kāwanatanga hou, ka ngana rātau ki te whakatikatika i tēnei take. He tūtakitanga ratarata ki Wanganui i ngā minita me te rōpū pukinga here tikanga mahi. Hi, how are you? Nice to see you. Engari, he kaupapa taumaha te take I hui ai rātou. Particularly for Māori, we know it's a real struggle. Today is the day we recognise as being equal pay. Women are working for free, but for Māori, women and men, it's more like 23% that the pay gap, the gender pay gap, and for Pacifica, it's even worse. Te āhua nei, kei raru iho ngā wahine Māori me ngā wahine no ngā mautere I ngā wahine Pākehā me ngā wahine no āhia. It is a reality that for Māori women and Pacifica women, the gender pay gap is far worse than the average. So the average pay gap's around 13%. For Māori and Pacifica women, it's closer to 25%. And that's something we need to raise awareness of and we need to take action on as a government and show leadership with the private sector so that we can finally get pay equity in Aotearoa. We've got a promise that those principles are going to be implemented, and while I think we've still got a wee way to go and I don't expect it will happen overnight, I'm feeling very confident that yes, we're going to finally make some headway and so that it'll be better for all of our whānau. Nō reira, e tika ana te whakatauki, me aro koe ki te hā o hine ahuone. Iriwere rerekura, te karere.